Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Kabadong, makadlawa kun Itay kapay ang nakatugaw dita sangwanan ti Tersinak. Nay, dakas aya, nga tugawa di tayo. Di ka magngarod gumatang. Ay kay gumatang akto Mauray ko lang, jur urayak. Asino nga minay at urayam. Agur urayak, ti kadwak nga ginom. Bisi amin alalaki itay jibang kagda. Awan mauray mo. Anyang awan nga ibagbagan mare. Kita aman day ta sumungad. Ison day ta, ti urayak. Na, nilang kwarog day ta makita masumungad. Iso day ta ti awisig nga ginom. Mala, tay nakman na si dyan. Papanam ko arab. Imbaw nak ni Antibana nga gumatang iti asin, di ta Tersina ni kagawad kwa nang. Awisin ka man. Mapanak nga rod gumatang iti asin. Bay-bay ampay lang day ta asin-asin dita. Mapantakid di agsyat. Itatabadong mait. Tila pangawawisan na kanyak. Siyak ti agpainom. Awal lang aming kadwak kay nga ginom. Intang nga roday. May amon day ta asin. Inteng, awan mo't lang nga imbaon ko amapan gumatang iti asin. Ay, di nakitaan nga rod akas taata, jak kayat ti maibaon. Na, ibabaon ka aya, amukmat asadot ka. Agluto ka kidin. Awan nga rod ti asin. Eh, urayam ni Kwarog. Naipadugmam siguro, iso na bayag. Ay, kagudwat oras ay. Awan pa'y laeng. Eh, ang mga no sa bali ater, sinati nagkatakan na. Iso nga urayan. Saan ka man nga, reklamo? Na, Ninay. Abay nga yung pinunumot ng tibasok, tataba daw. Tapi asaan? Kita man day to'y karga to'y basa ko. Uray laglulupyas. Nalakak kami na mabartang. O, di bayat. Sige, isat maun. Takarga pa'y tabasaw. Sakbay ngagsatak. Taliyawang man pa'y tiaglawlaw no dataaw. Awan. Nyakit idanag mo na ya. Ang mga nuad na makakita kanya nga ginaw, ipulong dakin ni Uncle Kao. Apay, mabuting ka kanyang kalmaw. Tanak dahi jay. Ay saan, sakti makamuking ka kwaraw. Sige, isat ko nga roday. Marikwana, mabalinti umutan. si kapay mo, timawanan iti kwarta. Adda kwartak maray, ngem intaray manen ni badung ko. Hay, jaka mo no sa dino manen tinanapanan na. Kano nagbayag ang nagtugtugaw dito Tersina kitay. Kunana nga agururay kano iti kadwana nga aginom. Ha, kunakun ka. Arak manang tinangigatangan na ijay kakaiso na kwartak. Ay nalabi ta kasta Agin inom da siguro itaan ka ni Kwarog. Na, naggatangan da ngay nga ta iti arak. Ni kabadong ti may gimatang itay. Ta iso kano ti ada kwartana. Ha? Makaungatakan ka marikwanang. Nay, apay ang makaungat ka kanyak. Apay alinakwan ni badung ko ngay iti arak. Katap na makalako akmat Kano kwartak day jay, intaray na. Iuray man pay. Tinapatag. Ada paglakwak. Na, Tataba daw. Apay akaslasan ka pa yan nabartay. Apay, nabartakan. Medyo nabartay nga roday. Ay katkargaan tapay aday tabasaw mitiarak. Ay, saan ang tataba daw? Mapana kung gumatang. Sige kiday, naginom tapay. Nagkunama pang kagumatang. Nganti ba nang araw? Imbawon nakamapan gumatang iti asain. Bayam nga guray. No ngay yung tanak ni Antay. Punok man ang tabasaw ma. Ay, gusto na tataba daw. Sige kiday, agbartag ta ita, kwaraw. Apay nga intugaw mo matimbanang. Do you cook already? Ay, insardeng konti agluto. Maganda nga rin na. Kanya pa iti urayan. Jay asin ngay. Ha! Awan pa hindi Kwarog. Kunak tumatkan ka. Mapan mo nga minan kitaan Ay unay ka ti kinabayag na day taataon.
napanlagi matang iti asin. Nabartag talagang tatapa daw. Saan ba'y may ti panagkunat? Muklatan no nabartag kay. Makatakder ka pa'y mo da. Wala nga nabartag ka talagan. Karga pa'y day tabasaw mo na. Abay, saan ka mamati ang nabartag akaon? Makasao ka pa'y mo titilimpyo Masabalin ti pa nagkitakan ka? Ha? Anya sa bali na sasawan. Nagpintas ka matan iti pa nagkita. Na, apayan ngay. Lungher ka matain. Kinadapay ka lidmaw. Di na kasi ganak waraw. Mabalin ti agar mais. Ay, umatayo ka. Sana ka babae. Siyak ni tatama pa daw. Ay, Jack, ituloy at talaga ti agluto no awan jay asin. Mabisinak pa'y mitin. Ay, kataganos ka Kay naksurutan ni Kwarog. Ha? Itay pa'y kumaa. Ay, salbag day taataw. No sa dino ay tinaggatangan na mitawang pay lang. Ingkakit din, tanay, aldawan. Nalpas kayo na naginom ka ni Kwarog. Napartag mo tin ni Kwaraw. Nakaturugay. So, pinanawa ko na. Katsi ka, saan ka pa'y anabartag? Kita, Maria, sa anak pa yan napartag. Damagan pa'y laeng. Kano birbirukan na kanituyang mau. Ay, bayam nga agbiraw. Intaray mo kano di kwarta na. Ay, ano ti kwartak angayin taray na. Nay, di mo't kapitan dayta. Nay, isumangagpay so day ta sumungat. Imbaon siguro ni Mariban nga umay gumatang. Ay, mayat At namanan ka duwa nga ginaw. Di mo kunan nga awisam mat ni kapitan nga ginaw. Maray! Marikwanan. Lakwan nakman iti may sangarak. Tayo mamay ka ni parintay. Anya day ta isabat-sabat mau. Apay, di mo makita paray. May sabutay nga arak. Amo ka. Kit no ingatong-atong pay. Una, tapno makitan. Di naksi nga enta mapanak gumatang iti asin. Asin, hanan mo mutasin paray. Pagasin mi Ada pulutan ta. Umay kakiday, daginam ta. Ha? Ay, ada pulutan ta kunam. Wayne, adubaw ko naman. Ay, kasano nga yan, ti pagpagatang ni Banang nga asin. Ay, bayamon day taasin paray. Gumatang kantaw, nintun malpas ka nga ginaw. Time dito ako arok, ta agur-urok gayam dito yan. Ay, Kuna na gaya makaturturog, di pinaturog kon, paray. oh, ay kunur-urayan mi di asin aginatang na. May bayaman day tang asin. Agtugaw takiden paray, taginumtan. Ay, mapanak pa gumatang iti asin. Wayne, di ka kadimadanagan. Anyati ko na maray. Imay manen gimatang ni badung ko iti arak dito tersinam. Wan maray, adda nga min manen na ayaban nan akadwana nga aginom. Ay unay kamutin maray. Amo met akwartak di igat-gatang na. Ay, katap no makalako Asino man ang tinayaban na akadwana nga aginaw. ni kapitan. Sumungsungad pa'y laang napan nan inaways. Ay, kahit sa dinungay tinaginuman da. Day tati jak ambaw. Nay, dayta ni Maribanang. Ne, umay nan samot birukan ni kapitan. Maray, umay ka kadigumatang. Ay, umay ko surutan ni Inteng nga imbaon ko nga umay gumatang iti asin. Ay, imbaon mo gayam ni kapitan nga umay gumatang. Ay, wen maray. Urayak nga agawid. Angam jakmet la maurayan. Inawis ni kabadaw nga aginumda. Na. Ay, makaungungetak ka talaga. Tadi mo lagawid ni badungkaw. Ay, kinapudno na. Imbaon ko ni Kwarog nga umay gumatang. Imo na nga inawis ni kabadong ni Kwarog nga aginom. E di nabartag, nakaturog. Ita, sinmublat ni kapitan. Sumot na birbiro kag ni badungkaw. Taintaray na di kwarta. Ay, agpadpada kayo ni agbirbirok iti asawa na. Sige, birukan nyo ida.
namayat na ito yung pasangong pare. Ay, abay, saan ka pa yan nabartag, pare? Saan pa ba? Apay, nabartag ka. Ay, uwan, pare. Oh. Maulaw akong kay. Saan pa mo? Sige kidi, kargaan pa iti basok mo. Kayat mo? Yak to pa yun may gaman na ito yung anak, pare. Di siya kon, ti mang puno iti basaw. Puno mang karga. Ay, isan mo na kargaan na ito yung basok, pare. Ha? Asan? Agawis-awis ka, di mo kaya ti mabartag. Madiya talaga, pare. Eh, Hadamang mangag ko at timag. Apay, awan mang mangag mo ya. Awan mangag kumit. Ay, nukasta na bartag akong, pare. Anya timag-timag manggagmaw. Kasla timag nito yang ko, pare. Ha! Nabartag ka talaga. Kasla umas asidag at timag nito yang ko. Naa. Huston! Naa. Di mo kargaan na ito basok ito, anak. Nabartag ako na talaga, pare. Ay, Maray, di mo partakan timag na. Mabiro kan talata ni badong mo kan ni Inteng. Makaung-ungetak ngamin, Maray. Ay, talaga na punwana kon itiday tabadaw. Ay, kat uray syakmet, Maray. Sapay sa anak pa'y anangal daw. Gapu iti day tanga asain. Maray, makitam ti makit kita. Ha? Ay, nabiro kan taidan, Maray. Di tala gayam ti ayanda. Ay, salbag na kita nga artak. Badaong! Ay, Ito yang lab. ayan jay asen aginatang mo, Inteng. Kwa, banang dungaw. Kwa. Ay, pare, nabartag ang talaga. Matulog ko. Asus. Na. Nabartag kang matinakas. Stop! Na Inteng, di mo tuladan ti style ni kumpari Mabadong. Tumakder ka di tatagawid tad. Badaong! Tumakder ka di tawon no saan! Kat no nabartag ako na, Maray. Kung kuna na lang day tamaray. Agoray ka man tamang kita ak iti pangablak ko kankwana. Dayta, at dalakay ang maablatan. Di mo kunaan nga umay ka manin agistambay dito isang wana ti Tersina, Kabadong. Ay, saan, Maray? Umayak gumatang. Imbag man ta imbaon na ka ni Marito, yang nga umay gumatang. Adapay lagayam panagdalak na ka. Ay, adapay magbasit anabat-bati, Maray. Gumatang kan daw may kaglutaw! Nay, urayan na ka nituyang mo. Ay, uwan, Maray. Ala, lakwan na kan. Nasakit pa lang yung nablablatan na idikalman. Talaga sakit ti mablatan. Sige, anya itayan aya jigat gatangam. Ni Kapitan Enteng! Kastoy kuma. Eda kumakanayon ti parte. Tapno biyag ket always happy. Uwan nga ron, Paray. Kanayon ta ang makarelax. Kanayon ang nabsog ti chan. Ay pare, nagganas at talaga ti nagbiag. Ay, katuwa na, Paray. Life is short, kunada nga raw. Di ag-enjoy ta, Paray. Ewan, diya kaya ti lumakay adagos. Iso nga ag-happy takit di pare. Gusto ka, Paray. Iso nga ag-happy tayo. Aginggat kay kayat tayo. Ngunay mo tanday talangayo na natuyang. Apay kwa raw, laadak ka di una yan? Saan mait, ngam sabali nga minday tay tsura yaw. Saan na ma-explain? Ati uyo pa iti masakit nga aginaw. Ay, di ka man kwa raw. Kasano, kat maistri sa klaunay. Apay ka di nga main. Kasano, kat jak mauray ni Tatam Abadong. May saal daw, may sarabiing awan dito'y balay. Saan mo tinasumangpag? Ay na, baybayan yung aminin ni Tata ba daw? Kasano nga no adasan anasaya at anapasama kenkwana? Namang ano na pan nag-checks, wanaw. Inlimang ti anitaw. Ay, di ka man kwa raw. Makapungtuta lang arudan kan Tatam Abadong. Ad-addaam pa'y mag. Kaya't mo ka na, tasik at ipagdasalan ti pungtot ka. Ay, sorry. Ibabawi kong timbagak. Basta di kay unay agdandanag.
Agawid tulat ta ka din ni Tata Badong inton makalagay. Ay, kunak no siya klaang ti agkun konsumisyon iti asawa. Uray magayam si ka maribanang. Ay, tapno mo, mare. Inaldaw ang ma-stress akin ni Inteng. Kasano, ipagarup ko no ija barangay hall tinapanan na. Angam saan mo't gayam? Kasano, nagkuyog dagayam kin ni Badung ko. Kaslay din na minsan, kunak numadanunak ijay talong. Ngam saan mag, jay laeng balunan na tinadanunak. Kat idi si mangpit iti kamalman na. Semang pait nga ado ti gasgas ti rupa na tana idumudom ijay siminto a kalsada gapo iti kinabartek na. Ay, kasmot lang ni Inteng Nagawid nabukulan ti muging na. Irason na pailang nataman iti bunga ti santol a purpurusen na. Ay, pagbalinan nakpailang nga awan ammo na. Ay, talaga makapa-stress ti kastaw. Sigurado akunkunan to dagiti tattao. Ani Badung nga asawa ni Tuyang ket arte. Ay, kaibagada mo't ani Inteng a kapitan nga asawa ni Banang, ket mangibabain talaga, tamamartag. Apay kwarog, pudno aday talag barbartag ter aramiden ni Uncle mo Inteng. Ay, pudno launay day ta nanakwanang. Ay, anyan, isumot lagayam adi mapan agduty ija barangay hall. Kasano nga agjuday, kat inaldaw mata mabartay. Di ka na yon nga agong ungat ni Anteng. Ay, permi Dandan ni binarasak na nga rod iti manlukong ni Anggail, gapo iti ungot na. Ay, apay ngay akastamot tan ni Uncle Mau. Life is too short ka nung around. Iswa ka na yun da nga ginjaw. Kanayon da nga ginjoy. Ngam ti panagin enjoy da, stress mo't kadagiti asawa da. Apay nakaapot ka mo't iti agong mo. Ay, inka man agdigos Inteng. Ay na, nakaang-angdod ka. Kanya ang doon. Hey. Saan to pa'y? I'm very perfume. Ay na, di mo maangot ti mismo apay ud mo Inteng. Ha? Ala, inka kiti agdigosain. Digos nga. Mag-agsapaan, digos ti ipagbagam kat nakalamlamain. Ay na, ay, nakaang-angdod ka Inteng. Iso apang nga asem tayong ka agdigos. Itimpla nakmaki di iti kape. Agtimpla ka iti kapen, tadamot imam. Ay, agamat ka man ako na ako. Bakit ganyan ka? Apay Inteng, no siyak nga tati ka na yun asumang pait anabarbartek, maragsakan ka nga ta. Ha! Ang galintay, mapangka kano iti barangay haul. Adun ti agrik-reklamo abu marangay, tas saan kayo kano matatawi jay. Kunak mapanak itang kas taunan ba ti hangover ko? Nasakit ti ulok. Sa dino nga min tinapanan nyo iti rabi aya. Ay, iyatersina ni Susan. Ay na, nagpintas ni Susan. Maay, ayaw tangag tambay ijay. Anya? Susan? Ay, ulkorog. No, amok la ko timanggayo ay inaramid ka. Naisukat ko ni Antem. Tabakitin, nakulbot. Ala kayo ang kail. Susan? Ipulong kayo kini Antibanang. Ay, saan na? Sigurado nakakaasi akto manan. Yung kayo nga ro din nagdigaws. Tayong kayo nagjutay. Alangan nga ibaga kadagiti tattaaw nga da kayo dito ibalayaw anahang ubar. Ay, saan na? Di nakibabain nga angkel mo, madadaal ti kinasikat ko nukasta. Da kayo mo't lang timang dadadal itinagan yaw. Gapo iti panagbarbartag yaw. Oray saan kan arumwar ba daw? Amok maglaang no sa dino ti papanam. Ay, di naklapdan to yan. Kaya't ko lang taginjay. Gumatangak laang ni ti may sa case a 2 por 2. Taison ti enjoyem nga inuman. Pangalam kumamot ti kwartam ngay. Ikat ikarigata ka. Kalukwan lang data. Ala, mapanakon. Hay, di mo la maawatan ngamin kat ti kayat ko nga ibaga. Ha?
Naibagak lang dayjay tapno maawatam ko mati kayat ko nga ibaga. Sarda nga mo ti pa nagbarbartek mo. Taintaki di agmula iti bangkag. Awanan ti maigatang iti bagas. Day takit ti kayat king ka. Awan lakit, awanan bagas. Awanan asukar. Awanan asain. Makauma. Iso na say-sayat latan na rumwarak. Tay nakaginjay. Ag-enjoy ka? E dento ta siya, agre-grega tapno adala ang maisaang kasta kaday. Ay, pasensya kan tuyang Ngam talaga rumwarak. Agurura yan ni Parintay. Nasaya at magtanasabat kasi ka. Apo Kapitan Inteng. Nay, apay ka de marituyan. Apo Kapitan Inteng. Mabalin ka day, adi ka kumaagbalin asungsang. Sungsung. Anyat ibagbagam sungsung. Pangasim kumabot Kapitan. Si kati amati barangay tayaw. Iso anasken ko mga agbalin ka mo dilaw. Na. Di ka nagbarbarte, tapno di nakatultuladin ni Badong. Ay, pasensya kan maray. Kaya't miti aginjoy. Aginjal, idin to ta nakakaasi kami nga asawa yo nga konsumisyaw. Na. Pangaasim, Kapitan, makisarsaritaken ka itinalapat. Iso apangaasim maasi kayo kumamot kada kabay kin ni Maribanang. Ha? Anya nga tanog sisinukat tayo iti sitwasyon. Ay, nagadukat ti sasawa mo. Nagsinukat iti sitwasyon. Labsan ka pa dito'y. Ituloy mo kit ditian aramida. Naa. Ay. Ay, kat gunggunam ano inong tanak ka ni Marituyang. Na. Kurang pa'y kat dayta Sinipat-sipat na ka kumapay. Ay. Sa dino ayati pagbirukan iti asawa asaan nga unget ti amuna. Ay, wen nga rod. Sa dino ayati pagbirukan iti asawa asaan nga artek. Na. Jay kumasaan nga ang dog. Kun saan kumaamang ibabae. Ay, makauma ka na yun ti unget. Makapawalang ganas. Oo nga inteng. Hay, nakakawalang gana ang asawa na kanayon na nabartag. Na. No kumakagawaan kat ibaleng kukumalatan. Ay, agtutulad kamit. Ay, hindi, inteng. Na. Ibagbagak lang tipudnaw amarikrik-nak. Oh? Ha, numaum-o makakanyak nga ungat, ay mnaum-uma na ako sayo, gapo sa kababartak mo. Ganun ba? Oo, integ. Ay. Iso ano kayat mo anasaya at ti amin. Hintuan mo ang pag-iinom ng alak, ha? Tanay, agpadamot ti aramid yo kan ni Pari Badong. Oh? Ay, kawawa naman kami. Ay, agkonsumisyon kami, gapo ka na kayo. Ay, jakon maanusan ti ugalim Badong. Pumanaw akong ditaw. Ay, Noel. Di nakabailan na panawan to yan. Kano kastaon iti pan nakainlam mo kanya. Agtal na ka man. Amaw Badong, kabailan ka nga isukat iti Indiano, wano Amerikano, wano pada tayo a Pilipinaw. Kanya? Hadamot ayat ti mga yatking ka. Kit nakaluslus yan kan. Nalusya nga, gapo iti pan naka-stress ko kung ka. Ngam no aglow apa. Ha! Huyo ka mat kanyak, Badong! Na, awan to yang. Agpatingga ka lang iti sao. Para makita. Para makita! Amuyaw, tataba daw. Ang galintay. Oh. Da kayo ti sarsaritain dagiti kalugaran tayo. Oh. Di mayat, sikat kami. Uwan gagpasaw. Sikat kayo talaga. Ngam pinasikat na kayaw, tinaalas nga aramid yaw. Na. Sikat kayaw, gapo iti kinaartak yaw. Amin ka no ati Rosina, tinambayan yaw. Oh. Kat da kayo matanggal. Da kayo ka na, ti kapitan nga artag. Na. Gan sana matatawi, ti barangay haul. Kat anya ko mati bibiyang ti tatao. Awan ti biyang dakada kami. Biyag mi day tao. Uwin nga rin Man nakibiyang launay na kita tataw. Sana pan nakibiyang day tanggal. Tataba daw. No di kat ibagbagada lang ti pudnaw. Gapoy ti panagbarbartak yaw.
malipatan yung ti obligasyon nyo iti pamilyayaw, kan iti barangay tayaw. Agpakada akon, marikwanang, maripanang, Papanamaya, marituyang. mapanakon ijay syudad. Ha? Jakon maanusan ti aramid ni Badong. Barang iti papanaw kaw, kat makaamirais, asaan anasaya ater aramid na. Ay, day tangarod ket marituyang, marikwanang, ay nagpadaan daunay kan ni Inteng. Saan da maumo mga agbarbartag? Sa bagay, husto kayo. Ni Kabadong, di nan pagan ano ti bangkagda. Nakakaasi ni Marituyang ang mga asikasaw. Kat nimot kapitan, ay na adon ti di na naararamid iti barangay hall. Isu akon ko na dagiti tattao nga agikatlaangan akas kapitan. Day tangarod marikwanang. Ay, kababain da. Kan makapaumada. Isu apanawon siguro tapno ikan ida iti pagnakmanda. Nay, mangmangan ka gaya. Apay nga awan tili na ang tikal diraw. Para kanyak lang tilinutok Inteng. Ay, Magluto ka ng kainin mo, no kaya't mo timanghan. ay, nakakasawa ang kastoy. Di na tapay masikaso ti asawa. Ha? Anya aga po nga asikasuan ni ka, kat naggapo ka iti inuman. Ay, apay ka di nagbaliw ka na, ay, banang. Ay kahit damagam di tabagem, no apay akas tuyak ita Inteng. Ay, bagi. Apay ka di kastoy ni banang. Ha? Hoy, sumungbat ka bagi. Apay ka di. Na Hoy, bagi. ay, agbala kamutan Inteng. Kung namadamagag ti bagi. Kas ka lang maglukloko. Ay, hindi Inteng. Na. Ang ibig kong sabihin, amirisem anaimbag, no apay akas to'y ti amen. Amirisem, no anya nga tati aramid mo anang pabaliw kanyak. Na. Panahon na siguro para magkanya-kanya tayo, Inteng. Makaammo kan iti biyag mo, kat makaammo akmatan iti biyag ko. Apay ngay, awan mo dituyang ko dito banggag may. Napanan na nga ta. Awan mo ti balay. Ne. Apay ngay, kaslasaan mo tanang nangan dagiti kalding may. Nukas ta, awan ni tuyang dito. Tuyang! Ayan mo ka, day. Awan ni nana tuyang ditaw, itatapataw. Ha? Anya? Pimanawan na, gaputan na uman iti ugali yaw. Isong himaya, tao may kukumapakanin dagiti kalding yaw. Angam na, natay mo ti maysa. Anya? Wantata, Ay. saan ngamin anapakpakan kan nailinong iti napigsa ti tudaw. No saan kayo kumangamin ang nagpatpat na gijay na ginuman yaw. O di adda kumanang pakan kan nang ipalinong iti tarakan yaw. Ayo na yun ti kastoy. Pinanawan naggaya mo ni tuyang. Awanin dagiti daduma tarakin mi akalday. Ay nagkasangay. Basol yung lang nagbalbaliw kayo ngaminan. Baharing sublian na kayo pa'y ninanatuyang. Ay pa'y nga imay kayo ang kail. Kun ado tinakasa ako nga imutiyaw. Makan ka di na kita. Saan? Kawus na gito'y. Ha? Mabalin dito yak amaturaw. Apay nga minaya. Pinapanaw ni Auntie Midi Balay. Kanya-kanya kami kanon iti panagbiag. Day tanti bagbagak kada kayo ang kail. Ay, Naungputin ti anos ni Antibanang. Iso pinapanaw na kayaon. Kitagnakam kayo kumangaminan. Agbalbaliw kayaon. Opo, agbalbaliw akon. Palabsak lang ti unget ni Antime. Talagang agbalbaliw akon. Awan ti masnop apapanak. Kaya't ko asul ni Tanti nagkuranga ken ni Antime ken iti barangay. Nasayat no nakapagpanunot kayo ng kail. Talagang amin asan na nasayat ti raramidan niyaw. Nasayat na ita nakapagpanunot kayo.
nakaditinas ka na pagsaritaan ta paray. Paray, agbalbaliw tan. Naamiris ko nga dugayam tinabaybayan ta. Gapo iti panagbarbartet ta. Ay, huwag nga ron paray. Gapo iti panagbaybay ata iti responsibilidad ta. Pinanawan na kaw, nituyang kaw. Pimusay pa yan nagiti dua kalding may. Ay, urasyak nga ron. Pinapanonak ni Banang. Nauma ka no iti ugalit. Iswa husto lang, di pa nagbalbalutan pare. Uwan. Ilas tapay lang ti aginom. Ha? Pulutanin tapay lang ti natay akalding mo. Sayang na jay. Ay, Dadakal. uwan pare. Ang maudi da ito yun ah. Uwan. Barang agsubli ti sigod alin nangan tayaw. Kadagiti asawa ta. Taga po iti kanayon na panagin-enjoy ta. Family numor mo ti bunga na kadata. Isong agbalbaliw ta. Ni Kapitan Enteng. Badawng maditirik na. Apay ang maditirik nam. Ay, nga ron amaw. Kan kasla kayat ko ti mangan iti karabasa. Karabasa? Makasidsida ka iti karabasa. Saan? Kayat ko akuraben. Ha? Kurabam ti karabasa? Wen ba daw? Apay akurabam ngay. Ilutom Kayat ko nga rod akuraben. Isu nga inkamang kita iti karabasa. Ay, pangkita kiti karabasa ngay. Awan magkwartak, tagumatang ako ma. Inka agdawat iti addaan mula a karabasa. Sino kumati adamula na karabasa ngay? Ni Kwarog addamula na a karabasa. Ala, inka dumawatan iti may sa takoraban. Waraw, kaya't kanon nituyang ti agkurab iti karabasa. So ano mabalain, kahit padawatan nakman iti maysa. Kuraban na ti karabasa? Unya raw. Apay nga agan ano matanin na natuyang tagkurab iti karabasa. Ay, jak amo nga raw. Kimaron sa ti bulan-bulanin na. Anya. Kahit no jak agtong paliti kayat na. Sigurado adi naksardengan. Iso apangasim man ko araw. Ikan na kiti maysa a karabasa. Mala, ikang ka tataba daw. At datay pinuros ko iti kalman. Tay natda ajak pay na ilakaw. Ikang ka iti maysa. Ay na, agyaman ako araw. Pandawatan ka iti maysa. Tapno di mo kunain nga imutak. Ay na, saan ka nga imot ko araw? Iso nga adaw, tigagayam mo. Ta saan ka nga may nanaimaw? Agdaytan ti karabasa tuyan. Kurabo mag. Gayam kayat akuraben day taba daw. Alangan mga minakurabo ma. Ala, inka iluton, ta si Danta. Masaduta. Kan sanak ang makakakaan iti karabasa. Ay, kasla kayat ko tagkurab iti tarawng ba daw? Taraw! Wen. Kurabam ti taraw? Iyay, Wen nga raw. saan ka di may mayat nga itunaw? Sa isaw-saw iti bugoang, saan kita kuraban? Basta kayat ko tagkurab iti tarawng. Iso nga inkamang sampol iti tarawng. Ay, awan mo't kwarta nga igatang kaw. Inka agdawat kadagiti addamula na atarawng. Ay, sikan di nakibaon. Madingarod tirik nak. Kaslapay kayat ko ti agbakwar. Na, Nang runa no jak makanti kayat kaw. Iso amapan ka na. Ingkag sapul iti tarong akuraban. Anya? Dumawat ka iti mulak atarong. wen paray, ta kayat kanon nituyang kaw, ti agkurab iti taraw. Ha? Kuraban na. Wen kano paray, ta madingaminan ti rignana. Ay. Kasla kano agbakwar, no di na makanti kaya na. Ay, sus, ang mga no aginaw. Ha? Ginaw ko na. Ang mga no aginaw. Ay, sus, adan ton anak yun. Ginaw, nituyang kaw. Aginaw man nito yang mau. Iso apaginawa na titarong. Agasim ta kayat na akuraban? Malangarod paray, ikan nakititarong mo. Ta kurabay, nituyang kaw. Sige nga ron. Uray sa nga pulo ti itad ko. Badang, awan ka diti kayat mo akanin aprutas. Wano anya di ta amakan. Awan met, apay aya.
Saan ka kading aginaw? Anya, aginaw mo't asasawam inteng. Mayat ko man no aginaw ka akas ka ni Marituyan. Ha? Ano adan tumit anak ta? Ay, inteng. No talaga ang maipaayan ta iti anak, di ko makaububingan ta. Saan kat nga itaabakit kan lakaytan? Mabalin pay. Ay, when ko mga rod inteng. Kaya't ko kumamot ati maadaan iti anak. Kat babae ko ma. Umay ka man nga ron. Ay, apay aguyudan nakmatan inteng. Mapantaman ije sila. Ha! Ay, awan mon inteng. Agtagtagainap kansa. Kabailak pay. Di Ah, uray man singin ti agbalin nga anak ta. no di kanto pa'y makabalikin iti idam. Ha? Day tantulakat agputot iti singin. Kabailak. Uh-huh. Uray triplets. When kanaw marikwanang, aginaw kanaw ni Marituyang. Patsimbat. Aginaw kanu nga rod, kanayon kanupay nga aglaladot. Isong dalat ta iti balayda. Ay, iso siguro, asahanan nga umay dito tersinak. When mare, dalat ta kanu iti balayda. Ay, imposible nga ginaw. Bakbakutanan. Mabalin pa'y, mare. Uray si ka, mabalin mo pa'y siguro, tagsikog. Ay, kayat ko talaga, Ang awan mo't nga rod. Iso analabait akas to'y tigasat mi kandi inteng. Saan kami anapagasatan ang maipaayan iti anak? Siyak ngay nga ta, Maray. Ha! Kaya't ko kumamot ti maadan iti anak. Ngamawan mo't asawa. Ay, wen nga rod, Ngamanya ngay nga rod. Kastoy ko latamot aginggat ingana. A single forever. Ay, kat, anyangay nga rod, mare. Awan mabalin tayo, no kastoy tinaikari agasat tayo. Ngati ko naman, Kyle. Ita chicks. Sa dinaw. Uray sa dino. Amangan no ada amom amapanta pagchiksan. Ay, ije naman ije ili, Kaano ta amapan? Seryoso ka, Kyle? Ada met kwarta pagchiks ko. Apay akayat mo ti ag-checks. Kaya't ka ti maadaan iti anak. Ha? Seryoso ka, Kyle? 100%. Ay, diyak kaya ti sumurot kan ka. Ha? Diyak kaya ti mairaman iti basol mau. Na. Amangan no sakto ti babalawan niyan ti banang. Nang runa pa ino at damasikugam. Ay di nan tumaamuan. Laklakayan kan, nga mag-chicks ka pa'y lang. Kapitan ka pa'y mo't nga raw. Ha? Awan madadahal ti image mau kas kapitan. Kaya't ko nga ron nga adamit ko maanak ko. Nadulamin nga mo, Mangkail. Yay. No talaga makaputot ka, idi kumapay Apay. Di mo kaya ti maadaan iti anak. Kaya't mo kadi alumakay ka nga awan kadkadwam. At least adan to anak mo. Mabalin ano siya, Kangkail. Angam si Kangay, adan nasawam. Sana mabalin nga chicks ka. Ta sigurado, aday tati pakadadailam. Kapitan ka pa'y mo't nga raw. Badong, kayat ko kumati agkurab iti apel. Apel? Apay, talaga ka di nga aginaw ka. Wan, iso nga igatangan nak iti apel. Sige, mano nga apel ti kayat mau? Uray dwalaeng, kanayunan pa'y iti itlaw. Itlaw? Wan, kayat ko asukaan tinalambong nga itlaw. Sige nga, Rod. Kan kayat ko pa'y tagkurab iti manggaan na ata. Nayunamutan iti peras. Ha? Kayat ko pa'y tagkurab iti papaya kan sabaan aloaw. Mabalin ka di aso katamday ta terminaw nga agkurab. Mangan ko na ma. Basta. Kan igatangan nakpay iti grapes kan lidag. Lidag? Aglalaok mo tintuyan. Wan, makasidsida iti nagataan alidag.
Kanayon ang matan iti karniti ugsa ken alingaw. Anya. Ay, sustuyan. Agbalakan sa amitay. Aglalaukan ti bagbagan. Apayang Kyle, anya ti pampanunutan. Itay pa yan nakatugaw ka dito yung sirok ti mangga. Anya ka dito problema. Kaya't ko nga ron ti maadaan iti anak ko na. Uray triplets. Naa, dahil taman ang ti pampanunutan. Di mo tumit kaya't mapanta iti bar. Ta sigurado nga do tinapipintas a babae ijay. Dahil taha ka man na kunak. Di mo dadalhin ti image mo kunak manay. Ay, baya mo no madadaol. Kaya't ko nga ron ti maadaan iti anak. Saan nga ro da mabalain? Di ka agbahasaul. Ha? Madadal ti relasyon nyo kani antibanang no ipilit mo ti kayat mau. Uray na, basta ada anak ko. Iti sa bali a babae. Agbasol ka kunak manay nang kay. Na, Madadal pa iti kinakapitan mau. basta ada anak ko. Naa, paulit-ulit ang kay. No agpilit ka, ipulong ka kini antibanang. Ay, saan? Di mo ibagbaga. Ay sus, di nakton ilutuan iti kanak Saan kan nga garapa pamadan iti anak iti sa bali a babae. Ta sana mapasamak dayta ang kay. Ay, tuyan. Kita manday talangan. Kas kalakakalkali a tao. Nanyati ko nang badaw. Kas lakalakakalkali a tao kunak. Ay, agsasadutak badaw. Dayta daster mau. Saan mo asinuksukatan? Manungal daw dayta nasuot mau. Saan ka pa nga digdigas? Ay, sabalin ti payod mo tuyang. Ha, Kasta ka di talaga ti aginaw. wan siguro First time ko ngamin badaw. Ay, ingkag digas. Madya talagang ti payod mau. Masaduta nga raw. Mano ay abulan tininawam. Tsaka mau. Ay, ingka mangarod agpatikap. Masadutak. Aywan gayam. Kaya't ko tagkurab iti manggusten. Manggusten. Sabay nagninagay jay. Igatangan na kun sana balay tadamot kwartam. Mala, higatangan ka. Hangang pangasim. Taing ka kumamot agdigos Tasabalay ti payod mau. Barikwangan, talaga ka di nga aginaw ni Marituyan. Ay, jak amaw. Saan mo't nga imimbay dito tersi, naktadamaga ko ma. Ay, siya kumamat ti aginaw, Mare. Ha? Ay, uray kumamot siya, mare. Uwan kuma Ay, nga saan mo't amabalay na. Tawan mo't nga ron asawak. Ay, syakmet. Uray kayat mi kaniinteng, talaga nga awan. Saan mi agasat ti maadaan iti anak. Anya ngay nga raw da. Kasta talaga No apay nga agpapada tayo akastoy tigasat na. Katsyak, uray kumamot may salaeng nga anak. Tada kumamot kadkadwak aginggat agkapsutak. Ay, anya ngay nga rod, Mare. Wen gayam, intaman sa rungkaran ni Marituyang ijibalayda. Kumusta taman? Taapay asaan nga umay dito tersinak. Wen Mare. Kan sakbay amapanta. Inakman pa'y igatangan iti pregnancy test kit. Takitaan taman no pudno nga aginaw. Kasla nga min imposible. Alang nga rod maray, sika ti makaambaw. Negative Marituyang. Saan man kat no agkakapsutak. Aglaladutak iti inaldaw. Una yan ti payod mo, Marituyang. Ingka man agdigos, Marituyang. Amangan kit dino epekto la dayta, ti di mo pa nagdigdigos. Ay, wen garot intan maribanang. Jak maanusan ti payod ni Marituyang. At dayta, ti pregnancy test mau tuyan. Negative. Hindad kanyak ni Maribanang. Kat apay ngay nga rod nga agungot ka. Salbag ka. Kunam nga ginaw ka. Saan magdayam? Ay, kuha. Nagado ngayong pagpagatang mo, akayat mo ako rabahin.
Tagayam, saan ka mga ginaw? Ko. Ala, sika ti mapanagbangga kita. Ha? Siyak mati igatanga miti na ima sa sidain ken prutas. Ikanak nga rod iti igatang ko Ay makamu ka mo titigatang mo na. Tasyak, agtugtugawak la ditoy nga gururay iti pakan mo kanya. Ha? Aginiinaw ka lagayam. Tapno lang may pagatang mo dagiti kayat mo akanay nga uray nang ina. Ay, kuwa nga min ba daong. Talaga ngaglaladu nga main. Ala, ingka di jay bangkag. Kaadaw, tinaskin nga ramido mi jay. Agbangkag ka, asiksika.